umuntu lakhe loyi-1 Okay. senemntwana ombatana kuthiwa ngithandeka naye ngafana nazo Okay. yakusho ukuthi bantwana laphana labe kade ukuthengisa siyi-3 Okay. Yeah. Okay. Sahlala kazi lami hlaleni kwethu impilo abalukhulu for mina Yeah. mina impilo abalukhulu for 21 begrade kwakhe bengakhuphuki ngoba bekahle nje umntwana wasekhaya understand Okay. but for mina bekukhulu Why wena for wena kuyikhulu? indamna namhla kazi lami yabona angathi uzingathi What was happening? Bekonekala nje. kusho ukuthi isimo for mina besingase-right mina lapha bengi-aunt Yeah. ya bengiligeli bengi-aunt Yeah. because bekumele ngivo roughly 20 to 5 or 4 Yeah. ngithanyele libala Yeah. kumbule bra wami sometimes uyathanyela amacemba yawo emva kwakho Abenehlahla semamboza. ya benesihlahla samagozo wathi khona betithuke nathi njengaletulu nalesikhulu ya fana kithi uthi uthanyelile laphana kuwemacembe emva kwakho aphume-ke sisitholakele afika athole ukuyile emacembe nokucalisa phasi ya laphana labantu abagibela ibhasi laba sebangijwayele ya Uyakushawuthela msho. la kulabantu bengangishawutheli but ngale bengangithethisa ngishawuthela then bese bangijwayela nje kunalo mnye babi benkosi baba Land Rover yabo kandlula lapha afika acoce nalo yeah afika acoce nalo but mara ebusika sona ngayithi ikhathi kwendeka yabona there was a time nalo babe nkosi shout out to babe nkosi baba Land Rover abasibusisa babe loyana wafika wacoca nalo Nambe vele ngathi mfundisi nyana. ya mfundisi kulama washawa yeah babe loyana nabona namhlanje ngiyafisa umvakashela ngihlala naye wafika wahlala nami wacoca nami athi mfethu angithanzi ukujaja but ngithanza ku-understand cela ungu-understand isso sikungani Kwendeke so. ya nyalo kusebusika and kumnyama and lelibala ulishanyela kuze kushaye bu-6-7 Kuthi kufuna kuze kukhanye. ya ngithi mina hawu mnomzalo anginakathi hayi sometimes ngiyaphuma ngiwokhe ngibuye lana soletha sometimes ngithi uma ngiyesipanini ngibuye la solethanyela and uma ngithi ngiyabona ikhasi lakho ukucala ucala ebusuku kakhulu sengamchaza ngathi ngeke kusekhaya la ngichamuka eva yama-social media and then sacoda ngimchazela wathi kimi cela ngayekeli isikole zami akubeketele ngoba vele I was in the age ngeke nesikole bekulikhulu la ngahamba khona because laphana ngahamba ngizake ukuthi njani ngathambela Uhlele isikhathi esinganaphi before? laphana ngihleli sokusela ngihleli 2 years laphana Okay. ngoba kusho ukuthi ngahlala ka-grade 4-5 yeah ngihleli 2 years lapha la kunomnyaka wesithuna besikhuphukela kakhulu ngoba sesitholakala la umuntu onathako abheka wabuya lenye ilanga ebusuku ejabolo sezangimzansi kazi lami ubethe empilweni sorry uma ngabe ukuthi njani yabona ya but this thing ngifuna ifike kuya khona ukuthi abone idamage lowayenza Mistakes ya akusima mistake ma-intentional kazi lami ya wangabhuyuza lo sesiloyana ngangokuthi wangivusa ngo-3 ekuseni angathi bebabuya konathango kazi lami ya wangivusa ngithuma isigarette kazi lami ngo-3 ekuseni angengikhohlwa so kufuna uyifuna kuphi manje isigarette? angathi Ukubuye emnanzini kufuna ukubuye naye. Angathi kazi lami ngaphuma khona bona ngale bathini isikole masambisana nangelikhaya ngalapho ngathi banekuthengisa ngiyakhohlwa ukuthi ngikhabo bani Okay. ya ngaya lapho ngathi ngakhokhotha bathi yebo nakusebusuku